Ka te ia wiki e toru nā whānau e noho mate kai ana. Nā mahi mōrikarika a te hunga nanakia e waiho tuhi anu ana ki runga i nā pakitara o te whare taua o te ariki ki rotorua. E whakapai hiana ko nā tamariki tonu a te hunga e whāngai hiana mai te pātaka kai o taua whare. Ahakoa kua ukui hia ngā tuhi anu mai ngā pakitara o te whare taua a te ariki ki rotorua nei. Engari ia wiki e pania tonu ana e te nanakia. Hei tā Rob Bartlett ka pere o te whare taua. Arā kua tino hōhā katoa ia nā e nei mahi. A ko te hunga e pākia ana ko ngā whānau ke. It gets to the stage where you just don't want to come to work in the morning because you don't know what you're going to find. You know, who wants to come here every morning and find their building tagged? Ia wā e peitahi anō ai te whare nei, arā ko ngā moni e haere ana ki te whāngai i ngā whānau matekai kei te utu. It comes to the stage that even the paint's so expensive that if we've got to continue to do that, we're going to have to look at other places that we're not, and just stop spending in the community, and we don't want to do that. I enei rā e raru hia na ngā whānau, nā te whakahekinga wāriu me te kore mahi. He tini maha atu ke ngā whānau kua tahuri ki te pātaka kai, hei whāngai i a rātau. Engari ko te mate ke, kei te mimiti haere ngā kai o taua kāpata. We're paying approximately $850 a week to stock the shelves at the food bank to help our community. And sadly, this is the way that we're returned. It's returned to us, and I don't know what else to do. Ko te mea tino pāpauri nui ke, i te haere tonu e nei mahi, a rā tērā pēr ka katia tēnei pātaka kai, o te kotahira ne ka atu rā nei, i te haere tonu aua mahi. Some of the families we help know who's tagging our buildings, and I'm just saying, please don't do it. It's because it does impact on our community. Te whakaaro nui ke, a rā mō ngā whānau e whiu ana, nā aua mahi mōrikarika. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.